vidi otočića. Wow, kakva je ljepota. Nešto je ladno što nosi. Ja slavno. Ovo je sladna. Ovo ledi. To je to, nije džaba Neretva, kažu 4 stepena. Znači zlo. Ovo je buna. Aj vidi ovdje miline. Aj pa šta je ovo? Znači, trne mi noge. Mislio sam se okupat, ali mrka kapa. Kaže meni jedna žena ovdje, Boga mi, ako ćeš se kupat, znaj da ona otkriva sve bolesti poslije. Ali ja ne bi bio ja kad ne bi vidio to, probu, dabaj. Tako da, kako ne ući u ovaj ovdje biser. Gledaj ovo.